Ndio. Sijui nyinyi mnapata matatizo jua kali, mvua ikinyesha mnafunga? Mvua ikinyesha tunafunga hivi, tunaweka ni sawa vile mfano tu wakati wa jua. Lakini mvua ikinyesha tunakunja. Anke naomba serikali ichunguze. Ndio mama Hortense, nashukuru sana unapia kututembelea siku ya leo. Mimi naita jina la Mamwamba, natumika katika soko Kongole, natumika katika kazi ya kuchuza vitenge. Nje kazi yangu. Ulianza kazi hii mwaka gani na ulifunzwa na nani? Hii kazi nilifunzwa na mama moja anaitwa Mama Bade, mama moja anaendaka Burundi, ni president wa Mama Bujumbura. Juma alinifunza hii kazi depuis 2000. Yaani yule Mama Bade hakupenda jibanie, ulishona faida ambayo kabisa ulitosha kwake. Ndio kabisa, namshukuru sana. Sina vya kumpa, sikumlipaga kitu, lakini naendelea kumshukuru Mungu amzidishie kabisa, sababu wakati anifundisha hii kazi nilikuwa mshida sana. Akakuwa kama vile nikakuwa mtumishi wake, akakuwa ananilipa mwisho wa mwezi na mimi franga mimi nilipia watoto masomo. Na mpaka vile na mimi Mungu akanibariki na mimi nikaanza yangu kazi. Asante mzarau kazi ufa maskini. Sijui kuhusu kazi hii ambayo unafanya ya vitenge, sijui kuna tatizo na furaha? Ndio, kuna kwa furaha, kuna kwa matatizo. Unajua ni kazi yenyewe tunafaidika franga kidogo sana. Inabeba franga mingi lakini nafaidika franga kidogo, na bauzake kila siku. Sasa unaweza kumaliza même 2 jours, 3 jours hauzishe. Na njoo yenyewe tunategemea mokula, kila kitu ni mwele vitenge. Sasa kama unaizarau na hauna juhudi unaweza acha. Sasa kuko wengine wenzetu wa mingi balishaga acha. Banaikala banasema mtu hawezi kuikalia tu kukuwa na faidika 0.5 ou bien $1. Mais kuko siku Mungu anatufungulia milango ya baraka, unaweza ingia msoko unaozesha même double 3, double 4 na unabarikiwa kwa ile siku. Ndio, kuna wale ambao anakamata hii kazi anaacha jua kuchuruza hii. Mpenzi msikilizaji wa radio na televisheni Tuungane, na tunaendelea tukufuata kipindi kazi ni kazi, ambako mnamo dakika 3 tu tutateremsha nanga katika kipindi hiki. Nakwambia tu tulitembelea soko Kongole na umeweza kusikia kila mmoja ametaja kazi yake na namna aliweza kufunzwa kazi hii. Basi tunaomba fundi mitambo wakati muziki, kwa kuwa sio muda burudani bali mtafuta burudani baadaye. Sikiliza kwanza kipindi kazi ni kazi, mnamo dakika 3 tunateremsha nanga. Ya mwingine watu kama wale haifai kuvumilia katika kazi. Ndio, unaona kazi ni kuvumilia na kuipenda. Iko tu vile bunyumba kama haubupendi na hautaishi ndani. Na bwana kama umvumilie hautaikala naye. Na ndio kama vile kazi unatumika. Kama ni ndagara ni ndagara. Kama ni bitenge ni kukaa siku za kutosha kuvumilia na kuko siku tu matunda iko, sababu tunakula, tunalipia watoto masomo, kila kitu tunafanyizia mle malgré tunalialia. Hasa bale wenzetu wakule kudepo ndio tukoroga sana, tunaenda barangulia. En plus de ça, ile wezi tunabarangulia nao tena wanahusisha en detail. Bale zaidi ndio wanatufuruga, lakini ingekuwa bale tunasema asante sana kwa Mungu sababu inatusaidia. Ndio, sasa shauri gani utaweza kusema kwa wale ambao wanaacha kazi? Anaanza kazi fasi moya, anaona kunakuwa tatizo ya kukosa franga, anahama, anaingia mwingine. Pale nako kunakuwa tatizo, anahama, anaingia mwingine. Sijui kuna watu wengi ambao wanakuwa na hali kama zile. Naona kwa na miaka mingi katika kazi hiyo. Utaweza sema nini? Antuka ile ni kukosa kuwa na imani, kukosa uvumilivu. Ndiye maana watu wanaenda wanahangaika, hana msimamo. Ile ninawashauri kabisa siku ya leo, mtu kama unaanza kazi fulani, unabakilia kwa ile kazi juu Mungu alishakuona njoo kazi yako, na kuna siku atatuma malaika wa baraka anakukutana tu mwa ile kazi. Lakini leo uko mbitenge, kesho uko
masereali, kesho unakuwa makombo, kesho unakuwa mndagala, kesho uko mtomate, kesho mwisho utakuja kufika mumakala. Sababu hauna msimamo. Lakini ninaomba kabisa wenzangu wa mama, kila kazi ambayo unajua ulianzaka ndani, hakuna kazi yenye ina matatizo na hakuna kazi yenye ina ruhombo. Kazi ya roho uendelee na Mungu atatuma malaika wa baraka muendelee kazi yako atakukutana. Amen. Asante kumzara ukazi. Unasema juu ya watu wa makala, kujisha makala sio kazi mama. Ni kazi dada, mimi nilisema tu vile sababu kila kazi utamaliza kazi zote. Sababu hakuna kazi yenye haina faida. Hata mwanachuruza lengalenga, kwanza walengalenga wanafaidika kutushinda. Kazi yote yenye nakulelea watoto unapata ile franga ya kuuza bunga na mboga, yote ni kazi, hakuna kazi mbaya. Hata kukoropa, leo kama wanakuita hata sema uko nenda kukoropa fasi fulani, jua nini usiende. Yote ni kazi. Mwenye anafagia soko hii kwanza manake iko na kazi ya kutushinda hata sisi wote wenye tuko hapa. Lakini nilisema vile sababu kila mtu awe na msimamo ya kazi yake. Okay, wapenzi wasikilizaji wa radio na televisheni Tuungane, natumai kabisa ilikuwa kipindi kazi ni kazi ambayo kabisa tunamalizia kipindi hiki kwa kuwa ni saa 3:02 na tuna wageni. Basi tukiwashukuru wasikilizaji wote ambao mliweza kutega sikio katika kipindi hiki, na ni RTT radio na televisheni Tuungane ambayo nakuletea kipindi hiki kila siku ya pili saa 2:30 hadi saa 3 kamili za usiku, na mtangazaji wa kipindi ni Hortense Chibalonza, na inatayarishwa na vyumba vya radio na televisheni Tuungane. Hatuna budi basi kuwageni tukisema asante kwa wote, kwaherini.